Kanzile Sanza kitfola ngnati letithi sewusulile esikhundleni sakhe ndunankulu wesifundza seGauteng David Makhura lokukulandzela simemetelo lesendiwe esishayamtsetfo seGauteng lesitsinga lesine sitaba nemhlangano lekhetsekile lapho kutawukhetfwa ndunankulu lomusha imininingwane itawulandzela kuletinye tindzaba letemva kwaleti ku-SABC. Lijaji John Smith lenkantolo lephakeme eMpumalanga Kapa lithi kufanele bantfu labasikati babe nematfuba lalinganako kutemtsetfo. Smith bekaphendvula umbuto wekomishana letemtsetfo ngekuba khona kwebantfu labasikati kulomkhakha. Ikomishana letemtsetfo ibambe tiwombe teluhlolo lwati lwemsebenti kuvala tikhala letisihlanu enkantolo lephakeme yekubuyeketwa kwetincumo eBloemfontein eFree State. Judge Silent Portal wenkantolo lephakeme yaseGauteng ucacisile ukuthi abantu abasikati bangakhona kuhola tinkantolo. Ungilomunye ke naye kulabo lamashumi nakunye labangelo luhlolo lwemsebenzi lokuvala tikhala tisihlanu enkantolo yokubuyedwa kwamacala eJozi. Portal wesikhombisa ukuthi avele kulikomishana tebulungiswa lapho babutwe khona bonke labo labagacela etikhundla ukuthi yini labatoyishintsha uma bangathwala leto tikhundla nekuthi labasikati bangamelwa njani kumkhakha wetebulungiswa ubese uthatha ubeka ngalena ndlela. Women are good judges. I know that's a general statement, but as a judge, you need to organize. You need to be able, especially in a big division like us, where it can become overwhelming. So you need training because judgment writing is not a skill that you come with. Lijaji John Smith wenkantolo lephakeme eMpumalanga Kapa lithi kumele kube nekulingana emkhathini kwalabasikati emadvodza uma kube ludzabeni lwemathuba kulomkhakha wetebulungiswa. Lokuthi ngemva kwekuthi naye abutwe ukuthi yini langayende kushintshe intini kwetebulungiswa uma kuta kulabasikati. Smith wesikhombisa ukuthi avivinyelwe lo msebenzi kuletikhala letivulekile. Smith uthi lokungaboni ngasolinye lekukhona emphakathini lesihlala kuyo nobe kubukela phansi labasikati kumele kuphele. Judge Smith ubeke ngalena ndlela. A woman must be entitled to be considered on the same basis, and accepting also that if you have regard to our patriarchal society and domination and how women have been treated in the past and discriminated against, then one must accept there is a need to put measures in place to level the playing fields. Icalile ngcungcuthela yinyunyana yabothishela isathu lebanjelwe eCampton Park khona lapha eGauteng kulobunye ke lokulinzele ekukhulunywe ngako ludzaba lwemigomo lesebenta ngaphansi kwayo lenyunyana kanye netingcinamba lihlangabetana nabothishela velonke. Lenyunyana ihlangana kanye ngemva kweminyaka lesihlanu kanti uMengameli Cyril Ramaphosa beyathula inkulumo ukubonga inzima ledlalwa ngobothishela kuleli. Mengameli Ramaphosa wahambele ingcungcuthela inyunyana yabothishela isathu lebanjelwe esifundzeni eseGauteng. Akhuluma njengamengameli we-ANC lelidlela ndzawonye lenyunyana itisebenzi ikhosathu. Lenyunyana yabothishela isathu ingaphasi kwayo. Ramaphosa ubonge inzima ledlala abothishela etikolweni kanye nekuthuthukisa bohlakani bebafundzi. Your role also places a huge responsibility on the rest of society to support, to respect, to affirm, and to celebrate you as teachers. Mengameli uthi COVID-19 ibe nemthelela lomubi emnothweni wakuleli lokholele ekutheni kulahleke imisebenzi lengetulu kwa 2 million. Ramaphosa uthi uhulumende ucashe basiti babothishela ngenhloso yokulwisana nokuswelakala kwemisebenzi. Kanti ke abantu labasha ngibo labahlomule kakhulu kuleli hlelo. Not only have these young people been capacitated themselves and empowered and given meaningful work experience, but many of them have also discovered a passion for teaching and aim to study further. Ramaphosa uthi sifikile isikhathi sekuthi wonke umuntu adlale inzima ukuqinisekisa kuphepha kwabothishela nebafundzi etikolweni. Our schools are no-go areas for criminals. That our schools become safe havens for our children. That our schools become the best places where teachers and our principals can work and exercise their craft of being educators. Invuselelo lobisi Tindzaba SABC eJozi.
Sodolopha waphambili nomasipala waseJozi Dr. Phalatse ufake emaphepha enkantolo lephakeme eJozi lapha afuna khona ukuthi ubalulo njengalo ngekho emthethweni umhlangano wangelesihlanu loholile kususeni kwakhe kulesikhundla lona ke sengumntamo wesibili ngemva kokuthi ahluleke evikinde lengcile kumisa lomhlangano linzele ukuthi inkantolo lephakeme yaseJozi libuke lolutsaba lwa Dr. Phalatse kusachubeka yona linyanga. Obesakuba ngusodolophu wesixeko saseGauteng echwechwela inkundla zamatyala kaloku ufuna ukubuyela kwisikhundla sakhe wakhutshwa kwiveke epheleleyo kwinhlanganiso yodwa yebhunga. Kwale nhlanganiso ke yonyula usihlalo we-ANC eGauteng uDada Murado njengosodolophu omtsha wesi sixeko. Ugqirha Phalatse uthi abantu baseGauteng bathatha isigqibo sokuba mabayivotele ngaphandle i-ANC kuba befuna i-DA ingene yenze utshintsho ezimpilweni zabo. Kwaye uthi abazukugoba phondo. We will focus our attention on regaining the city of Johannesburg and stop the ANC and its partners in the coalition of corruption from looting the city a second time and again paying no heed to the needs of our residents. Lo mcimbi ke uzawuphulaphula inkundla ephakamileyo yaseGauteng kule nyanga ngomhla we-11. Ukanti ke ANC ebhungeni ithi yona inaxhala kuba yonke into yahamba ngendlela efanelekileyo. Everything was done within the prescripts of the law. The Speaker acted also in advice of the legal team based on the standing rules of council, and secondly, the Speaker had consulted widely to ensure that she's within the law. Kusenjalo ke usodolophu omtsha wesixeko saseGauteng uza kuyibhengeza kule veki izayo ikomiti yakhe. Ndingabongile Dumako kwindaba ze-SABC eGauteng. Umkhakha wetekuvakasha ukhiphe umklomelo letingulungwane letingemashumi temarandi lotawuniketwa loyo longaholele kuboshweni kwetigelekeqe letibulile sivakashi leSaseJalimane lebesikamasoitolo silibangise esicibini setemvelo iKruger National Park. Kusolwa ukuthi basolo labathathu bahlasele letivakashi letini lebehamba ngemoto tiyenzaweni yekulala thuta nalesicibi setemvelo. Kuthiwa ke munye walabasolo udubula umshayeli wale moto ngemva kokuthi ale kuvula sivalo babeseke bayabaleka ngaphandle kwekuthatha lutho. Lo mgwaqo udlume kabi usetshenziswa tivakashi litingena kulesicibi setinyamatane kuleli gede laseNumbi. Kaningi tivakashi tjontshelwa imithwalo yato kulo mgwaqo kanti kamuva tigebengu tihlasele tivakashi taseGermany kulo mgwaqo. Kuphepha kwetivakashi kumgcokwa emkhakheni wetekuvakasha. Usithumata kakhulu thina sengumkhakha we-tourism. Kodwa sithanza kusho kubavakashi labo labasaplana ukuthi bafuna ukuvakasha ukuthi njengemkhakha wetokuvakasha senda konke lokusemandleni ethu ukuthi baphephe. I-Tourism Business Council of South Africa nayo iphatheke kabi ngalokubulawa kwezivakashi kanti libhizinisi letekuvakasha litibophelele ngikuchubeka nekusebenzisana nenhlangano yetemabhizinisi endzaweni kude kuqinisekiswe kuphepha kwetivakashi. We have plowed in resources in this particular stretch of road from the Tourism Business Council of South Africa. We have security that's patrolling this area. We're going to continue to look into ways where we can work with KLCBT in terms of making sure that the resources that we've brought into this area bear fruits. Emaphoyisa eMpumalanga aphume umkhankaso wekuthongatha labasolwa. Okunye futhi lokuhluphayo sibone ukuthi lapha yana kunema speed hump speed humps okhona makhulu ayahlupha and kakhulu kaze ama tourists babathweka mabase ba approach ama speed humps lawo manje ke sizawusebenzisana nemasipalati sibone ukuthi yini lesingayenza ukuthi sifake if then kufakwa ama speed humps kube speed humps are right. Bashayeli betimoto bayacwayiswa ke ukuthi baqaphele kakhulu uma basondzela kuma speed humps ikakhulu ebusuku. Mapalane jikelele wamhlabhlangene Antonio Guterres uthi isimo sempilo simatima kulamalanga. Lo mapalane jikelele uvakalise lokhu eNew York ngesikhathi labamele bohulumende bemave bahlangene ke ucala umhlangano weCOP27 eCongo eKinshasa namuhla. Lomnyaka ke lo mhlabhlangene utawubamba lo mhlangano kule Gibhithe enyangeni letako. Guterres uvete tehlakalo timbi ngekugucugucuka kwesimo selitulu emhlabeni. Tikhukhula letacopha umlandvo ePakistan kushisa lokumatima evenekati lase-Europe kanti sishingashane lesingu-Ian sawisa emapali agas eCuba. Waphinze wawisa umncele e-USA eFlorida lapho linani lebantfu labashonile linganiselwa ngetulu kwa-80 kanti kulinzeleke ukuthi letibalo tenyuke.
The world needs clarity from developed countries on where they are this year on the delivery of the $100 billion a year promised to support climate action in developing countries. Umfelandzawonye wabohulumende labadlalisambane lampondo i-G20 ubukene nenkinga lematima. Imitamo yalamave lacebile nalawo lasathuthuka ayihlangani. Letinqumo letsitfwe kulamave ngekubambisana kanye nemigomo enta kube lukhuni ukuthi kuncishiswe kunyuka kwekushisa emhlabeni lokulenzeleyo ukuthi kunyuke nga-2 degrees Celsius. Collective commitments of G20 governments are coming far too little and far too late. The actions of the wealthiest developed and the emerging economies simply don't add up. Lumabhalane wamhlabuhlangene ukhiphe lubito lokuthi emave lasathuthuka nalawo lathuthukile kube nekusebenzisana kude kulisane nekungcoliswa kwemoya emhlabeni. Uphinze wakhala ngalempi lecubekako e-Ukraine ukuthi ibambelela tinkulumiswano tekugucubala kwesimo selitulu. On the central question of loss and damage, we know people and nations are suffering now. They need meaningful decisions now. Failure to act on loss and damage will lead to more loss of trust and more climate damage. Ufuna kwenda tinhlelo tekwelekelela lenkomfa ye COP27 ibe yimpumelelo. Timpilo tethu tisebungotini ngesimanga sekushisa lokwecile emhlabeni. Live leNingizimu Afrika libukene nekushisa lokungabeketeleleki lokucala itolo. Kuthiametheke kakhulu itifundza letfake ekhatsi iLimpopo, eMpumalanga, Free State, Northwest neNyakatfo Kapa. Lokushisa-ke lokwecile kuphindze kwacondzana nekweselakala kwemandi kuletinye tingcenye talelive. Kazi-ke bantfu bayacwayiswa kutsi bativikele elangeni. Kwenaba-ke ngalolitsabe layinini sinabongani Chibi losangoma selitulu lesitinde khona eMpumalanga. Asikumekele Chibi etindzabeni teSiswati. Angibingelele sosewethu kanye nakubo balaleli. Chibi liyashisa likhipha umkhovetsheni, ungasichazela ukuthi lokushisa lokungaka kubangwe yini kanti-ke nebantfu bangativikela njani elangeni? Lengakusho nje kubo babukeli kanye nabalaleli ukuthi sikhuluma nge-heat wave njengoba babonile ukuthi i-South African Weather Service ikhiphe exwayiso lapho silindele khona ukuthi kule bizalo lesisibalile ukuthi kutawushisa kakhulu kuloko ngetulu kwaloko lekwetayelekile. Loko kungendeka emalanga lamathathu noma ngetulu lokho sikubita ngokuthi i-heat wave. Kanti lokho nje kubangela ukuthi kusuke kunaloko sikubita ukuthi i-high pressure lebe ihleli etulu ngabe siyabona nje nokuthi netimvula tivamile kuba khona nangabe kunalokushisa kanti tifundza letithinzekile njengoba besewushilo ngiso sifundza seGauteng, iMpumalanga high fed lena nje letizalo letisenkangala kube nase Limpopo tindzalo letingale kobilabila nemaphethelo bese kuba ngiyo i-Northern Free State bese nase tindzalo letisenkabeni kuyofika naseMpumalanga yaso sifundza se-Northwest. Kanti njengoba sisishile ukuthi lokushisa lokhu kuvamisa ukuthi kwenteke emalanga lambalwa ngokulandzelana kanti siyacwayisa nje ukuthi umphakathi nangabe kufika lesimo lesinjalo abazame nje ngathi sonke indlela ukuthi bativikele ngokuthi banathe emanti lamanyenti kanti futhi bagweme ukuthi batholakale basetindzaweni lapho babhekana nelanga khona ngco ikakhulukazi nje kusukela ngabo-12 emini yofika lena kubo-3 nzambama. Kanti lokunye futhi besikucela ukuthi baxwayise nebantwana ngoba abantwana bavamile ukuthi bese bathi baya emifuleni la kungakaphephanga khona bese bathi bazama khona ukuthi bayahlamba batipholise khona. Kanti lokunye futhi lesikucela ukuthi emphakathi ukuthi nabe babhekana nalokushisa lokufana naloku abazame nje ukuthi bagcoke kahle nje impahla letimalule sosewethu. Ushilo phambilini ukuthi lokushisa kuyavamisa ukuthi kuthathe emalanga. Ngabe nje isikhathi ungasibekisela ukuthi sithatha amalanga langakanani? Kulokhu lesibhekene nako nyalo kahle sekuqale ngelisonto njengoba labanye batobe babukile kuletinye tindzawo kanti silindele nje ukuthi kubhonse kuyofinyelela kulamalanga lambalwa latako kuyofikela kubo lesihlanu or so. Cishe kuye kwenteke nje kungaze kwenteke emalanga lamathathu bese alandzelana nangetulu bese siclassify as i-heat wave. Ungakhutha uthini-ke kubabukeli njengoba kushisa kangaka bangavikela njani imililo lecubukako? Nangabeka nangaloko dadewethu khona futhi esinye isixwayiso letikhishiwe ngayo le mililo lokubhebheselekisa kwemililo
so sithi kubalaleli nje babukele abazame ngaso sonke isikhathi ukuthi nangabe kufika isimo lesifana nalesi ba-avoide kakhulu kubasa imililo noma kushisa tiganga ngoba bese kuba nemoya lovunguta ngemandla kanti nalenza ukhola ukuthi komile ngenxa yalokushisa futhi sithi abazame nje ngaso sonke isikhathi ukuthi nangabe ukuthi mhlambe umbukeli ungisomaplazi ufuna kushisa akathumane nabo laba ka-disaster management lapho batomxwayisa khona ukuthi ilanga leli kahle la angashisa khona ngiliphi ngoba siyabaniketa leto tingomba ukuthi emalanga la cishe ngathi kusafe khona ukuthi bangashisa ngiwaphi ngenxa yalesimo selitulu sakwethu. Asibonge kakhulu isikhathi sakho Chibi. Siqhubene Tindzaba teswati la SABC 1 nasanza kungena sakwemukela. Njengoba itimela tibuyise esipolini sasePinar Sport eMamelodi ePitoli, Bostolo siyandzindza libe bathengise etimeleni bathi kude indvo labangayijabulela bathi abasavunyelwa ukuthi bathengise ngekhathi esitimeleni nalekindvo lebamuka singwa emlonyeni. Labathengisi ke bavakalise ukukhathateka kwabo njengoba indvuna yetekutfutsa afikile mbalula beyivula ngalokusemthethweni isipolo sasePinar Sport kuya ePretoria Central Line njengengcenye yokubungata inyanga yetekutfutsa. Ikhoselisiwe kwesikhashane imndeni le ehotela eThekwini imndeni le nge-47 leyasalibaleni ngemva kokuthi impahla yayo icekelwe phasi dikhukhula ekuqaleni kwalomnyaka losetulu KwaZulu-Natal. Lokwendeke ngemva kokuphunda kwesivumelwano saphambili nemkhathini kwahulumende wesifundza nemnikati wesakhiwo lekuthiwa bekuvunyelwene ukuthi sitawukhoselisa lemndeni kepha ke amanye kusendeka lokho. Akucaci ngokuthi kuzokwenzakalani emndenini engama-47 eyakhahlamezeka ngesikhathi sesikhukhula zango-April. Lemndeni ibihlala ke kuleli holo cishe izinyanga ezinhlanu. Ngesonto, uhulumeni wesifundazwe umemezele ukuthi ke lemndeni seyitholelwe indawo ezokuhlaliswa kuyona njengoba ke kusaqhubeka uhlelo lokwakha amakhaya ayo. Kepha emuva kwamahora ambalwa bengeniswe kule ndawo, umnikazi wayo kuthiwa utshele uhulumeni ukuthi yena akasayiqashisi le ndawo usefuna ukuyidayisa. Kuthe abantu mase bengena kwase kuba nonqimphotwe oshaywa ke obaneni bezakhiwo abanye ababese bekhomba uhulumeni ke bembambe ngentamo bethi ngoba sewunabantu la no asafuna usiqashe lesakhiwo ngoba isivumelwano bengesokuqasha sesifuna manje ukuthi lesakhiwo usithathe unomphelo kube ngesakho uhulumeni. Lemndeni ke ethintekayo kulokho isahlaliswe kuleli hotela isikhashana. Uhulumeni uthi lemndeni izokuhlala lapha cishe isikhathi esingangesonto ngaphambi kokuthi ke isiwe kwenye indawo yokuhlala isikhashana. Imizamo yokuthola ke ukuphawula komnikazi wendawo lezakhamuzi ezikhishwe kuyona ayiphumelelanga. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseThekwini. Nasibathi mayithethe imali elirandi lenyukile nalicasaniswa netimali takulamanye emave. Kanzike kutemidlalo umqeqeshi bafana Desiree Ellis uthaka kakhathateki kudlala neAustralia ngaphandle kwabadlali bakhe labamcoka. Lo mdlalo webungani ke utaba ngemgcibelo eLondon. Kutabe kwekuqala iAustralia idlala nelicembu laseAfrica lekungesiyo inzebe yemhlaba nema-Olimpiki. Ibanyana enemidlalo lemibili yokutilolonga kuleli ngaphambi kokuthi ilibhekise eUnited Kingdom lomuhla kusihlwa. Lo mdlalo neAustralia uta emva kokuthi leli cembu lishaywe kabuhlungu iBrazil kulenyanga leyencile. INingizimu Afrika yadlala kangcono nayitawehlulwa ngalamathathu ecanzeni kumdlalo wekuvula. Kepha kwaba kubi kakhulu kumdlalo wesibili nayitawehlula ngalasithupha ecanzeni eThekwini. Ibanyana sesigabeni se-54 kumave emhlaba bese kuthi iAustralia isesigabeni se-12. They're also preparing to host the World Cup and do well in the World Cup and similarly to us, but we have a fantastic striker in Sam Kerr, so it will severely test our defense.
Badlali labadlala kuleli kuphela labantu abasenkanjini emalanga lamabili yaleli cembu eJozi. Bomkantshubovu labadlala emva kuleli Janine van Wyk kanye nanokumatlo ngeke babe yingcenye yaleli cembu. Kepha ke leli lithuba lekuthi umceceshi nelithimba lakhe babukela abanye badlali. It's also an opportunity to test players. We speak about who we take with us on our journey. It's very important that we start, settling on a core group as soon as possible. Umtimba lo ngamele libhola letinyawo kuleli uthi utawuqhubeka nekuhlelela ibanyana imidlalo lesetulu kwendela kulungela indzebe yemhlaba ngenyanga yakholwane kulomnyaka lotawo. I think you need a different kind of competition so that you can gauge yourself towards the World Cup. Ibanyana itawati ukuthi iboshelwe namaphi emacemvu emva kwekuthi sewacathaniswe emhlati nge-22 kulenyanga eNew Zealand. Ngingaketela muhla nasibeti itolo sikhona simo selitulu nanto zakhe emathebula nisali kahle. Sikhambona late. Sikamtshela ngesikhathi sakhe ebuqineni maphoyisa. Maphoyisa ngani umsebenzi wenu ngisitema cha. Nabo bagqokile kodwa awubahlobile kodwa uyabona ukuthi sikhambona late sikamtshela ngesikhathi sakhe